thir tu te chi bai le vekule tuntuma chuan Final Destination Bloodlines kumsang ni somni panga preview kan ngai thawin kan thir hodon ani he movie hi tun tha me ni som parokhian release ani dona release ani royal hian kan ram lama po Ram family in Atei min chop chwa sakngal dona en chak deuh kha chuanin lo ngai ven mai turani em thina chu tlan bo san thei ani si lo korkil tla ringot point thil poi tak athen theya ar mulleng mai po thina korruama min zuan lu puitu ani thei tlatani tontum chu Marvel le DC lamda thain writer Ralte shiatlo tak Jeffrey Reddick horror thon thuzia hetiang lama tuimi tam takina kan mel shot Final Destination thon thu local tole lolo tur lama lut vele thungang o avoi khatnan March ni som pasari kumsang ni khan James ong direct na nuaya Final Destination chu ti chua ani a athon thuina zirboka $1 million somni pathum senga siam kha box office lama asum lak lu chu $1 million za som pani point pakwa lai ani hem maya hemi kumar film chuak zinga hlotling perpol ani achang tu divon sawa alilar tarle Smith ten an pat an ne so a film mu no matling tin a supernatural horror thon thumut ti fu tok che in toni tot aroin lan thina enaman laviau mai khona chet swal na athi vector ten thinan pumpel dan chungchang le chumi pumpel tu te chu thinain amal mala amal mal na thon thu hi ngai nom tak ani Final Destination movie le thon thukal phung shim hi chu kan risa de furto inarin oma khalam khachu kan thlur tam to lo mayang Silo Entertainment in Mizo tongan ron le lin nu phei chuan kan ram zim te apo en le nga event a hlo viawani kha part 1 a hlotlin em awang khan a chun zom na tur chu akum le loka buai pui ngal ni in flaming po an nei ngal zunga achang tu telama po mithar kan mutanwal mai bok David R. Ellis direct na noya $1 million somni paruk sengin Final Destination tru chu kumsang ni pathum January ni somthum pakhat khan ti chua ani le ta a achang tu te zinga hian Devan Sawate mutolo maila alila tar character hian a movie ti mo nomin awap zawa athon thukal mangke min dang deuh ma se a horrific scene shim a mu nom hlea a hlotling thokhat kan ti lo thei lawang thing tum lian tak phur truck lian zet mai accident wanga thina tok to thian zaho ten thinan pumpel dan te chu thina chu pumpel hlotling hlea anin shiat laya an be seilo tak thil lo thenan movie hi amu nom thlot ani Final Destination chu hian part 1 chu phatchia lo ma se box office lama $1 million som kwa point pakwa zet chu amu chuak vele ta thawani hunalo kal sheta part 1 lo hlotlin pui to tu James ong alokile ta kumsang ni parukati chwa turin Final Destination 3 chu aron bua saile tarup mai tuntum chu lemchan athiam pia lama azai thiam awanga shiat hlo tak Hollywood actress lar Mary Elizabeth Winstead kan mutanol maya heyan he movie franchise lo tuipui tu te beng averzwal hea tin achang to pa ber Ryan Merriman hian athon tho chiang le tia sha theya ati mu nom tu ber pakhat ani ve tlat roller coaster sang le thui me maya chuang ten accident rap thak lu tuk to ka an thi vek theina tura thangin kam chu enga mo shiat lok na thleng wangin pumpel ani le ta hlau mai ma se chu thi na chuan amut san mai lawa aum zui ta zela amalte te thliarin atop thlengin tuma azwa le talo Final Destination 3 hi kumsang ni paruk March ni som khan ti chuani in be siang nge in aron hlotling le peka box office lama $1 million
za som pariat point pakwa zet amuchuak le ani. The Final Destination franchise stream shim ziak tu hi Jeffrey Reddick ani kan ti to kha athon thukal phung hi arim khom thiamin ain pot mar thaviau thin ani tin a movie part tin mai hi budget sang tak hi om ngai lawa a budget ngai to chuan film hlotling tak ani zel mai hunan kal le dewa kum sang hi pakwa aloin her chwa chuan David R. Ellis bokron lang le in ani ho hian The Final Destination 4 chu US dollar million somli vel sengin siam ani le ta a chang tu mel thar kan mule ta a be sei po sang le viau mai heng Bobby Campo Chantal Van Santen le Michael T. Williamson te hian anti mu nom hle a top theater scene a phei kha chuan mong za fe kan tam viau in a rin om auto race nei na muna accident rap thlak tak a thlen wanga stadium chimin mi tam tak nun na alak na muna chuan dam chuak tlema zong anom tlat mai ma se chu an dam chwa na chuan an nun apot sei chuang talawa an malam hun toy te a om zinei taka lomhuak reng tu thi na chuan amal malin aron thlur le ta dam chuak reng anom le talo. Final Destination 4 hi 3D version kan mel shia chau tan na ani taboka tun rum chu a hlotin nan po asang wa le maya box office lama US dollar million za somriat pasari lai mu chuak ta ni be sei phak ba ka part 4 a hlotin ta ka wang hian a chhun zom le na tur chu engang takin a thon thuron kal chho le ang motia kanin rin siak lai lain director lar le shia thlo tak Stephen Quell chuan US dollar million somli sengin Final Destination 5 chu kumsang ni som pakhat khan aron chop chuak le tarup mai a chang tu te zinga mithar kan munwala heng Nicholas D. Augusto Imabel Miles Fisher Arlene S. Carpitale David Kochner te baka hian Tony Tot aloke le to boka amu nomati lo theilo North Bay Bridge lian le sei mai repair na tho laya chiat na thlengin chu leya tang nun na tam tak alak na chanchin hi ngai nom tak ani ringot mai shiat lok na enge molo thleng wanga dam chuak tlema zong te chu ombok ma se a hun laya thivek tura thi nei na kwa khom chu chiat na rap thak tak pumpel thei mitlem te chu amal te in thi na bok chuan aron vele tranta Final Destination 5 big hi chu athon thua thil danglam deuh hlek zeu atama a movie top lama part 1 nena a in circle dan anon da alang phei kha chuan a script writer na mai lo zia atilang chiang hle ome Final Destination 5 hi kumsang ni som pakhat okas ni som pani khan tlang zarni in box office lama US dollar za som nga pasari point pakwa zet ala lu theyani Writer Ropui Jeffrey Reddick chuan ale khabu khup to ma se Final Destination thon thu chu kumkhwa ta na phum bo thei ani to lo a thon thu zia ashola John Watts Guy Bushik le Laurie Evans Taylor te tangkop chuan kumsom pali vel zet aliam nuwa Final Destination thon thu chu ron kai thole in Final Destination Bloodlines Final Destination 6 chu kan mule don ta College zirlai te rol pakhat Stephanie Lewis chuan mangchia makpui amang rek maya azan muta piang deuh tho chuan thina ko tlanga azuang thla hi ani per maya an chung ko chunga chuan thina in thlaron zardon ti shiat lok na mak tak maya neya asoyang chuan athleng chhota mol mai boka chutiang shiat lok na nei chu an thla tu te tanga an lo in ro chun chhon zel ni in api lo shil lok to na te po chu thleng dik lawa om lawa to na chuan a huna thleng veta lewi si kuta chuan mitam tak nun na ai ngata chanhim turin ti thei aneyang emle Final Destination 6 hi Zach Lipovsky le Adam Stein te direct ni in producer hi Craig Perry Sheila Hanahan Taylor
John Watts, Dine McGonigal le Toby Emmerich te anni a achang tu lar zual te chu Caitlin Santa Joana, Theo Bronze, Richard Harmon, Owen Patrick Joyner, Anna Lorle, Break Bessinger baka Final Destination movie lotlin nalay mu Tony Tot aroin lan vele theibuka minute za som paruka seini in may ni som paruk kumsang ni som ni panga hian tang zar aninga he thu buat sa ila hian a budget hi anla close lo wangin chiang taka siat fak thei alani lova US dollar million som li tanga million som nga vel chu an mang vele nge in arin om Final Destination thon thu ngai na tu te tan hun tha aloin her chuak le ta tu po ni ro khoya po kalin eng thil po ti la ato palo muak tu chi chu thi na chau ani